Ti napalabas, nagapura ni Tuna anapan iti mansyon da Siasya. Idinamuan na anapan kinasarita dagiti pulis ni Elisa iti ospital. Iti dalan na ngagturong iti mansyon, imawag kenkwana ni Bugard. Ket daw-dawaten nan ti balansi da ito'y panggap iti pinaramid na kenkwana. Ngem nagkadkad tinaud-udi, tasan nakanumad anapatay ni Elisa. Iti sa bali abangir, nakita mo't ni Victor iti pagiwarnak ti cartographic skits ti babae anangapa ken nangipang taidi ken ni Elisa. Iti panagsarita da kini Jurin, na isingasing ti baro iti amana, anasaysaya at numangtedda iti reward money, iti asino man ang makaisuklong iti paglemlemengan ti babae. Ket ita papagayam, adto'y tituloy tinobela tayo anapauluan. Si iti barukong. Daddy, alda na panunod ko. Tapno, ado ti aging tire sa mga suplong iti bakla anang ipang taidi ka ni Elisa. Ayanet ang napanunod mo, iho. Mangtad tayo iti reward money ti asino man na makaisuplong iti daidi abakla. Anak kaapa kan nang ipangpangta ni Elisa sakbay anapaltugan. Anya? Unsa ngagpaiso, iho? Napintas nita na panunod mo. Agyaman ak no manamong kayo tinapanunod ko, Daddy. Uwen, iho. Gapot adong agpaiso ti mayat nga agsuplong. No adagun guna ti makaibaga. Malungarod ti ited tayo agong guna. Oray, 200,000 a pesos. Tapno ado ti aginteres. Saan nga ta akontraan ni Mami na iti nga addang tayo, Daddy? Ni mamimti mo na ang tulong kini Elisa. Ket panagunak. Saan na kontraan na iti a plano ta, iho? O sige. Imbagayon tungarod ken kuana. Sa tay tumapan kasarita ni Hepe. Day ito'y tingtang. Agyaman na, tawan tinira na anapanam, iha. Apay, ada ka di iibagayo, auntie? Iso nga may kayo manan? Adala kahit ko sa lodsudan, kan siguraduan. Ano day ka, auntie? Natalgad ka di matlaan, tinagpaingan, tibakla, anak kaapa idi ni Elisa. Auntie, nabayagan ajak sinarungkaran. Kat, tingaro da bastuna. Ada pinaipan ko iti driver ko. Kontento ka di matlaang iti bayad mo kan ko, na? Wen, auntie. Kat, kasta unay aragsak na iti inted ko ken kuana ak kwarta. Nasayat no kasta. Nga masabol, asarong karam sagpaminsan. Sabagay, planok matkit di asarong karan enton maminsan abigat. Angam aguray kayo. Apaya, kalaat analagipyo, dayjay abakla. Gaputa dan inroar dagiti pulis sa cartographic sketch, dayjay abakla. Anya? Waniha. Naipablis pa yun. Iti pagiwarnak. Anya? Kapo siguro tayo suti kang runan na suspect. Wano maatap iti panakapaltog ni Elisa. No kasta? Delikado day jay apakla. Sigurado. Iso ama panunto kitaan.
Ibagamkan ko anak nga umadayulangan. Anya? Nataltalgan mo't lang na umadayo. Oh, wala nga. Kasanon, ti pamilya na. O di, baka may kuyog na ti pamilya na no umadayo. Kayat na nga ta, Auntie Chona. Ibaga mawanted ka na kiti pulis. Iso na sa isaya at no umadayon. Panag ko na. Narigat ko ang maalokoy nga umadayo iti pamilya na. Nang runa, no awan mo't pagsapulan na iti papanan na lugar. Di mo't anda nalawa ada kayo iti Villaverde. Adda, Auntie. Ngam, manipod si Mang Petak dito Pilipinas. Sanak payanap na panijay. Kasta. Anya nga tanoy jay ti pangipaingam, iti day abakla, agraman pamilyana. Anya? Duto kami da nga isutan ti caretaker yo, iti day ka. Sigurado, agbiag day jay. Tanalaw mo't ti dagayo ijay, mabalinda pagmulaan. Good idea, Auntie. Mayat ti singasing yun. Nang runakat, lakay nga agpaisan ti caretaker may ijay Villaverde. Hello, Victor. Dominic? Agyaman ak tanawagan ka. Adak makait ko adamagan kinibagaking ka. Sungay mabagak. Pare, di lama pa rin naman ang damakan tulagan ng umawat. Ada kami dito yung kwelpo ti polisya. Imami kinasarita ni Hepe. Abay, anya di bagayo? Manandaman to nga ibagak, pare. Siya tulat na tiumawagan ka. Sige. Pasensya ka no na-disturbo ka. Bye. Anya nga tatig ginagarda kadagiti polis. Kumusta ka, Elisa? Napigsa akong jurin. Iso kayat kong tirangwar. Agpaimbag ka pa eh. Pali, sa diwa pa lang nagitisugat mo. Sa bagay, uray kayat kong tiagawit. Dinakpailay discharge si doktor ko. Nagkapuam, nakatawas ka mat dito ospital. Laga po kami kaninda di stasyon ti pulis. Ngam saanan aning makas dito eh. Naglayo na nagawid. Anya di naramid yu ijay. Ada na pa namin injaya kan dadi ka iti pulis. Anya day tadyo rin. Kaya't may timang tadi iti gungkuna. Iti asino man na makaisuplong iti paglimlimangan ti kang runan na suspek. Iti pan nakapaltog mo. Anya? Kaya't may nga na makamaganda jay. Tapno saan kan nagpagad. Agyaman na kita tultuloy latapan ng tultulong yung kanyak. Hanggang amo ka din ni mamim. Titarigagayo apanangtad iti reward money. Saan di pa yan ay bagakin ko na? Kasano no saan nang anamungan ti plano yo? Kasarita minto anay bag ka ni daddy. Jurin. Kuna ni daddy. Mabalin nga namungan na ti plano mi. Tay sumuti mo na timulong. Mabanti panangted na iti kwarta agastusan iti ospital. Apa nga itakalaga si mga patsyon? Aduti na si Kasok may panggapitin negosyo tayo. Ala, agan anos ka. Lumabambanok ka may pangkep itiniguso tayo.
Gaputasan pa mo na mapangnamnamaan dyan, akta. Aga ba kore ka? Ada ka di ibagam ta kasla inururay nak? Adda nga rod. O sige, ibagamon sakbay nga pa nakaksukat iti pagananay ko. Lapan kami ijay kwerpo ti pulisa kini Jorin iti awar ka. Anyat ginagarayo ijay? Apan mi kinatungtong ni Hepe. May panggap ti plano mi kini Jorin. Nakuray ka. Anya day ta plano yo. Kadapay ani Hepe pa iti kinasarita yo. Kaya't may timang ti reward money iti asino man ang makaibaga. Iti paglimlimangan ti baklaan ang ipangpangtay di kini Elisa. Anya? What? Salbag! Tanya kumaga po. Dito ta saan tayo mo't akakaano wano kapkapin ano ni Elisa. Lola, no kasta ti prinsipyum, apay nga ro na tinulunga bida. Salbag ka, dagulit ka. Day tamanan ti bagam. Sikati mo na ating mulong kadakwada. Para iti tulong pinansyal, tapno makalasat ken patay ni Elisa. Numangtad kayo ti reward money. Tapno makamaglang tinangipang pangtaken ni Elisa. Sobra-sobra ako na yan. Titulong tayo kadakwada, Victor. Kunada anasay-saya at titumulong, ngam ti patulungan. Wala, ngam. Kay mapsot ti may sasang at negosyo tayo. Sa tayo man na nagparwari ti ado a kwarta. Saan ka madanagan? Tasaan na ka dumawat ken kay ti kwarta. At damit basit ornong ko iti bangko. Mabirok ko iti talyar ko. Agin lalaing ka. Kundi adamot ten kwartam. Apay. Dakas ka di. Gaputa gastos tayo garod iti dakkel iti awan kas eskan Awan ka di ti kas eskantintin mo at tulong kini Elisa. Naispal babaan kin patay. Maragsa ka na kasaan iti pan nakalasat na. Taapay. Gaputa mok. Isulat ta ti ipilit ni Jorin ngayatan. Gaputa iso ti pakariknaan na iti ayat ulat manen. Maulit-ulit data, abalikas. Banag asaan ko akayat. Jaki panubos. Akasta ti mapasamak dito. Elisa, asino tinangtad ka na gito'y nakadado a prutas kan tinapay? Awan mat dito'y itay rumuarak dito'y ayan mo. Medyo rin, nanang. Anya? Imay manan ni Jorin? Wan, nanang. Ngam imay na lang imbaga tinagsaritaan da kada hepe. Anya tinagsaritaan da kada hepe? Pakasaknan ka di, ti pan nakapaltog mo, anak. Wan, nanang. Da kayat da kano timangtad kin ni Sir Victor, iti reward money, iti asino man ama kaibaga, iti paglamlamangan day din ang ipangta kanya. Anya? Mabut-butang ni Jorin. Tama nga no, adan tumanan mangisikat iti biyag ko. Wan agam... Kayat nga tangarod ni Chona nga agirwarda manan iti kwarta. Jorin, anya ti umay mo ibaga. Tana isarong ka diti balay. Uncle, kayat ko ama-amuan nung nakasarita yun ni Mami. May panggap kinaibaga kada kayo ni Daddy Idi. Juan, nakasarita ko ngimsan na akayat ngay sanod ti darum na kada Crisilda ken Mang Damian. Talaga abim mato ti puso ni Mami. Saan nalata kayat nga isanod, Uncle? Nakunak nga rin di na kayat. Kuna na, pabalod na dagiti agama. Unay mata ni Mami. Kunak na itultuloy nanti tumulong tatinulungan na ni Elisa. Ngamsan na kano ang mapakawan ni Crisilda. Gapo iti panang buong da iti sarming tilugan na. Sapay na kuma.
Talumok ng tumatlaang ti puso ni Mami, Uncle. Tinasayat rin sana na siya. Da kayo ti mga lokoy kingkwana, bareng lumuknang ti puso na. Nada kami kanidadi ti may baga. Agpungtot la adagos. Numadlaw nang isakit ni daddy ni Auntie Criselda. No hapay kat nga minakas dyan ni Mamim. Awan gayam. Sa bali man ti kahit ko pagsaritaan ta. Kumusta ti investigasyon na giti pulis iti pan nakapaltog ni Elisa? Saan ta pa yan nabirukan ti baklaan ang ipangtaken ko na? Ngam nagtulagan mi kanidadi. Amang ted kami iti gungguna iti makaibaga itayan na, Uncle. Anya? Walang Uncle. Takayat ko na makimagda di abakla. Amangan no pagaramidan ng tumanan iti dakes ni Elisa. Panunutan ni Auntie Jonah. Apayakas jay tinaramid na iti pamilya ni Elisa. Anya ti panggap na? Tak maawatan. Dahito ya sa nga ilig. Wen, umayan! Mabit lang! Oh, Auntie Jonah! Agyaman nagtanadanon ka, iha. Ada ka di ibagayo? Ada, di na ka din pastrikan. Ay, wen gayam. Sorry, Auntie. Nalipatak mo tinagpay so timang pastrik ka da kayo. Sumra kayo. Napatago na iti ibagak. Agtukaw kayo. Tapno na saysaya at matlaing ti panagsarita tayo. Agyaman nak. Panagkita ka. Importante ti ibagayo kanyak. Wan, gabutaan mo ka di. Magtad iti reward money da Victor Kanjurin. Tapno nadardaras ka no ti pan nakakamagyay tinangdanam abakla anang ipangta ka ni Elisa. Oh. Anya? Waniha. Kasanon? Sana mabali na makamagdagiti pulis dayjay abakla. Delikado tano kasta ti mapasamak. Iso nga rod ngay mayak. Tapno ang mumti agsakbaya. Auntie Jonah, saan nyo nga ipalubo sa mangtad iti reward money? Kinuntra ka dagos, hindi baga kanyak ni Victor dayta. Ngam kinunana, at tinulunga kanumot ni Elisa, iso apabus uyak mat kano iti kayat dakin ni Jurin. Anya? Oh, kunak tupay kat. Dagas ti epekto ti panang tulong yuk kada Elisa. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parurong.